Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshura ya 43 okucungurwa kw'Abisirayeli. Konka hati Mukama wakuhangire iwe Yakobo kandi akakubumba iwe Isirayeli nagira ati otatiina ahabw'okuba nkakucungura nakweta omu iziina ori owangye. Korraba omu maizi ndyaba nkwine, korraba omu migyera terikutwara, korugyendera omu muriro torisya n'ebirimi byagwo tibirikubabura. Ahabw'okuba ndi Mukama Ruhanga waawe orikwera wa Isirayeli kandi omujuni waawe. Nkahayo Misiri kuba ekyokukucungura, Ethiopia na Seba nkazihayo ahabwawe. Ahabw'okuba okambeere nkora mutima waaba ow'okuheebwa ekitiinisa, nanye nakukunda, nikyo ndiherayo abantu ahabwawe n'amahanga ahabw'amagara gawe. Otatiina ahabw'okuba nkwine ndyaleeta oruzaaro rwawe ndwihe oburu rwa izooba, mbataruure nimbiiha oburengye rw'izooba. Ndyagambira obukiizi bwa bumosho nti barekure, n'obukiizi bwa buryo nti otabanyima. Ndeetera batabani bangye barugye hare, n'abahara bangye barugye aha muheru gw'ensi. Buri muntu weena orikwetererwa iziina ryangye ou nahangire kumpiisa ekitiinisa. Ego, ninye namuhangire kandi ninye namubumbire. Shohoza abantu abaine amaisho konka bahumire, kandi abaine amatu konka gafiire. Kamahanga goona gateeranire hamwe, enganda zoona ziteerane. Hariho muri bo abakubaasa kugamba eki bakatworeka ebyabaire hwira. Kabareete bakareebi basingye orubanja babone kuhurira bagire bati n'ekyamazima. Mukama nagira ati imwe n'omuheereza wangye ou naatooriine muri bakareebi okuhama ebyangye, ngu mubone kumanya munyikirize mwetegyereze kundi we. Ntakabiireho tahariho Ruhanga orabiireho kandi tihariho rubaho akankurata. Nyowe nyenka ninye Mukama kandi tihariho ndiijo mujuni kureka nyowe. Ninye naaragiire eby'okujunwa nkabyoreka, obu hatariho Ruhanga w'endugamahanga omuri imwe. Nikyo mumbeeriire bakareebi bangye b'okukihamya, nikwo Mukama arikugamba. Ninye Mukama kandi okuruga hati ninyija kuguma ndiwe. Kandi tihariho orikubaasa kwiha ekintu kyona omu mikono yangye ninyija kukora, noho orikubaasa kukizibira. Mukama Mucunguzi wanyu orikwera wa Isirayeli nagira ati ahabwanyu ndyatuma Babuloni, nshuumi abayo boona bari empungi, nibo Bakarudaaya bahungye n'emeeri zaabo ezi babaire nibeesiimira. Ndi Mukama orikwera wanyu, omuhangi wa Isirayeli kandi Mukama wanyu. Oku nikwo Mukama arikugamba orabye omuhanda omu nyanja n'akahanda omu maizi mingi, akashohoza ebigaari n'embaraasi n'ihe ry'engabo n'abarwanyi b'engamba. Babyama hamwe tibabaasa kwimuka, baraazibwe nk'oku baraaza orumuri. Nagira ati ebyira mureke kubiijuka, n'ebyahingwire mureke kubyetaho. Reeba naza kukora ekintu kisya, hati kyaza kwatuka timuri kukireeba. Ndyarabya omuhanda omu ihamba n'emigyera omu ihamba ry'omushenyi. Enyamaishwa z'omu ishwa zamuhana zaamaya ziryampa ekitiinisa, ahabw'okuba nindeeta amaizi omu ihamba n'emigyera omu ihamba ry'omushenyi kunywisa abantu bangye abatooriinwe abo nayahangiire ngu bamanyise eby'okuhimbisibwa kwangye. Konka iwe Yakobo torantakiire, iwe Isirayeli okantamwa. Torandeetiire entaama zaawe kuba empongano z'okwosya kandi tompiisize ekitiinisa bitambo byawe. Tinkuhenzire n'emitoijo n'obukwaku bw'okukurusya n'obubaane bw'okunyokyeza. Tonguriire ebikoijo n'empiya zaawe kandi tonyugusize ebishaju by'ebitambo byawe. Kureka ompenzire n'ebibi byawe wandusa n'eby'okutahikirira byawe. Nyowe nyenka ninye orikuragaza ebicumuro byawe nkakwesaasirira kandi ebibi byawe tindibyijuka. Nyijusya tutongane, tongane byawe obone kusinga. Shwenkuro w'okubanza akashiisha n'abatonganizi bawe bancumuraho. Nikyo nagayisiize abakuru b'omwanya ogurikwera nkagira Yakobo ekijumo na Isirayeli eky'okukyenwa.